aing liur anjing. Rambutnya. Merana, ini aku merana. Anda dengar ada yang kali kali maka. Gara-gara hujan adegan ngonten tuh tulus. Oh, didinya anjing Kalau hujan itu kan tadi gak sih? balik anjir mah. Baik. Geus taguan lah sakedeung. Poean lain hujan lain sudah sakedeung. Nah, gua poin gua mana kajalan ya hujan. Poean lain mungkin mah calana anjir basuh bisa digawe. Atuh meuli deui we. Calana mah cek urang ya sarean telupan plastik. Geus sakrukan sakeudeung serat hujan Kopi, balik. seger. Karek ngopi. Enak tuh, panta, keripik. Ini hujan kudu nambah aing teh. Wah, udah hujan aku. Balik hujanan, dan kering deui. Balik panganjikeun mie gelas. Bung aing. 2. Bung. Rek luar Tilu. oge embung aing. Lain pinjam duit mah. Bung aing. Pinjam duit mah arek orang. Kayak balik heula rek minjem duit aing. Balik heula Si aing. cinggola di dieu. Bancel kelakuan. Lain, Pak. Perbenduh yang balik gurunya. Mending syukuri nikmati itu. Oh, rumah jaga di imah anjing teu usah saha. Lain boga naon nih goblok teh sakabina-bina teh. Eta popoean aing mah anjing. Popoean disetrika ke aing. Aing geus nyusul anjing. Mun boga harta karun, emas, berlian. Euy, sarua kan eueun make aing teh. Masuk Sukan gawe aing baso gitu anjing moal. Pake udah moal boleh girat kagawe kan. Rok wae mak dipake gawe babasihan anjing. Rumane Setrika. setrika. Samin. Oh lah make cap jago di arang. Do abiran anjing gitu. Oh pakai arang. Aing liur anjing. Rarungsingnya. Oh, rarungsing balik. Merana. Ini aku merana. Enjoy aja bro. Aing bilang ngatuin Ada hujan bisa dicari hujan. oh, udah bisa aku perlu hujan anjing. Cara lagi berjuang. Saya masih kuat berjuang. Konten teh rek FYP kitu penting urang mah geus berusaha, geus berjuang. Kita mah rek FYP rek berusaha. Kudu. Maha kawasa. Kudu. Itu. Ya kudu. Kadempet kudu. Kudu mah lain eta anu gua. Cang kudu eta mah anjing. Geus balik anjing. Geus Balik anjing teh. Hujan tinggal Hujan kudu beri rada-rada anjing. Car motor mogok di luar. Setep bareng. Tetep bareng ge. Kayak gini mermaid dinya. Itu si cigur. Aing rek hujanan. Cigur aja dulu. Eta ada areun itu can beak tuh. Bung aing mah. Keripik tuh mie arek mie. Gelas. Bung aing. Tinggalin nu lada teh nu seger. Mak nyos. Itu pantat tuh pantat. Ya, Bung. panta ya. Gelas kosong Ya aja. sejeruk dulu. Si anjing. Goblok. Kayak heula cicing heula. Kurang kene. Anjing. Kan kayak ngahiji ka ditu, jadi gabung deui. Hujan kita tinggal jadi mermaid mau udah nyari nyulik. Aing hujanan anjing. Lamun nu nyulik kitu jelema ku citreuk kitu kabila-bila nu nyulik kagenya. Goblok teh nyawa. Nyulik ieu bentuk mungkin mah daun mah Kieu mah pajarkan jelema sapotong. cicing heula. Tuh. Oh, ini mah pihak Asli sekarang ini. Gerab di aing teh kali. Gara-gara konten gagal kan. Kahujanan dah, ya di imah we kieu ngopi. Cicing heula cek urang teh. Konten kahujanan. Soal salempak mah tuh. Tah hareueus naon deui atuh. Tinggal sare mah. Pikiran salempak cenah. Wadah gegayo cicing. Serempak mah eta pake deui ayo. Can kerakan atuh mah. Ada. Udah mau baunya. Oh, itu pengaruh. Jam gila-gila teuing. Nah, ya Allah sampai jam 5 wae. Aja beunang dicari hujan. Anjing siapa ngadoakeun goblok atuh we aing anjing. Goblok anjing jam 5 deui anjing Tuh, berarti sejam deui. Iya kan nikmat kieu. Jam. Sama jarum. Ayeuna teh jam 1 coba anjir. Wah, 4 jam deui. Sama jarum coklat. Anjing 4 jam deui. Cicing heula. Teuing. Sugan Good. atuh anjing. Ini sudah dimasukkan hidung kan luhur. Kamu kali ribu balik Kopi. Jadi mah tuh berang ditahan-tahan.
Nek nawaran batur dah gua kopi itu enggak didinya. Ayo ngopi. Boba. Kumaha. Naon cicing heula? Balik gue. Cicing. Aing we rek balikeun sabaraha nya. Beredaharan geus ya. Oh, urang meredahar balik jam sakieu rugi aing meredahar teh coba. Lain goblok. Ayo ngomong layangan lalu pas lain ketempuhan. Dinya teh kumaha layangan teh. Kudu boga modal pinter, sorangan. aya ngagantian pulangan atau pemulangan di mana bisa gitu. Kumaha? Oh, tanya. Dadak negara itu. Demo. Semua betul kadek tah. Kumaha? Wah, di pepatahan tinggal di. Cigannya cicing. Udah teu harti sih itu. Penting pikiran we yang balik kudu salempak bararah seuri mah. Yang rek nyusu wae itu lupa. Kan adanya teh jadi. Ciling kecil itu sih itu. Naon? Astagfirullahaladzim kakaran aing tadi kan Bang naon lah. Ampun. Nah, kadang-kadang ada lamur pikiranna ke jauh gitu. Wah, apa lamur? Lamur itu ningali, teu ketingali lamur. Kurang we. Ini ulah jadi rebatin pikirannya beda. Si aya kasieun sieun tadinya. Jadi nugel tuh. Gua jadi nugel kabeh teh capek lo leumparan. Nah, urang mah eta mun jadi nugel teh naon capek kudu lempanganana. Ayo. Lamun kan dibere motor mah dah. Baik, udah oke. Ya los gadeni. Kilo nanti terpakai boga setoran ukur. Terpakai boga setoran mah nya gitu teh. Gini kasbon atuh. Ada main sesilana kopi segelas geus orot. Kan sampai hujan tiris. Haus anjing teh mah. Hah? Haus. Dan ningali malan Pak. Dihadiahkeun. Merenah deui lah. Balik dia ke tempat asalna. Balik ke tempat asal ke mana, pulang ke mana, Gitu. balik ke Munyul, nanti Munyul balik ke Munyul. Juga udah demiet sih. Pemedikan ada di bawah, Datang diundang. Hah? Pemedikan ada di bawah. Atuh ari uang balik nahan balik ka imah segala. Oh, di mau sasaha kata kari wangun teh. Di mana-mana ge imah mah Ketuayaan aing pikiran tata teh. Sudah boga emas wae. Imah mah mah nu minahkeun atuh. Jadi kalau nanti begitu saya hujannya nggak semua hujan teh. Terkola. Ayo seperempat jam hujan teh. Sambil. Lah kagok. Kurang kene. Kalau berolan deui meh tamat sekaligus. Kebalik langsung itu nepi. Aing anjing. Hujan kene di bawah. Udah hujan. Itu tinggal kita Udah jendela tinggal itu. Deui anjing. Baiklah hujanan we aing mah. Kagok. Pakai helm, mau pakai jaket, aing lepas we pakai jaket lah. Dia mau kasabaran teh hirup teh. Untuk benang dicarek diunjungkeun kumaha. Kita kalau dan bukan rek balik. Kalau lu nahan cenah balik. Motor dulu. Buat kali lo jawab terus anak ini mati. Dia HP di wadahan si Basen. Bulan plastik. Bulan pakai resek. Iya itu kiri-kiri. Plastik kebetulan sih. Ah, kayak deui lah. Aing bere plastik kan bisa balik aja nah. Udah emang rek Oh, berkeuyeun iya, aing. saya Cicing plastik lah. Di mana HP-nya sih? Iya. Ada tinggalin. Berapa perhatian kumaha tinggal. Sigap ieu nya. Kalau melintah pula tadi kira sekan. Geus cangkel gitu kita dulu. Semua ada hujan. Paksakan wae ke ini. Beres aja. Aku Hujanan we. Yalah, jaket masih oke aing mau pakai jaket lah nih. Dupasan we, lepaskeun we. Oh, lihat gitu tuannya. Melana. Mana Asup itu. Dua rangkap. Di kan di jero apa? Di jero motor. beredam terus. Parem. Dik ini baik ya tuh. Ini aing ada hujanan we. So kumaha di Jawa. Itu benar bicara ketikanya. Kemarin yang diberi duit moal. Baik duit we dieu. Ada kemarin mah duit we. Oh, di meja ajar waktu boga. Aduh. Ada kapisan. Salah tuh makanya lain gitu si balik No. si balik helmna
yang hujan. Kira ieu Nah, mana gitu. anjing? Jadi mau ieu mau kahujanan. Duh, si anjing. Nah, Ayo. Ayo, kada dina. Ada sok ya. ada di jalanan. Coba nang dicari. Assalamualaikum. Salam. Ya, rek kunci ka mana nih? Ayo, euy kunci na eueuh deui euy. Mana tuh tadi di mana? Tah, di si Asep ini kunci na tah. Ayo. Ah, iya, di mana kunci dulu? Entar balik wae. Ah, ada sosok dia. Markoan anjing. Cuma banyak. Kalau mau hujanan gitu, Yo. Sakeunaan cing, kalau toko salempah, base, ampun, naik. berapa nih? Boy, kebayang teh. Suset apa? Ada tidak mana teh makan aja. Bakso Ya sudah, gitu. bisa lepas Kulit biar bukan kabel. Dasar si waduk. Itu kolor teh. Pantasnya. Oh, kayaknya mulutnya. Ain si boncel gentang gantung gayot. Kalau sudah tahu. Di gampang singgan. Tinggal ikan di itu mana itu kehujanan tuh surakan mending lah kagok. Pokoknya. Dasar boncel.